Amen. Uma ngabe unemngcwabo namkha afuna ngcwabe sathana. So thina class jayiwe sijabule lesikhombisa ukuthi sijabulile umnanzi sibantwana kababe sibabheke simunye. Ngicela umuntu omshaywe Lesitawusukuma sonke sinyakade la. Amen. Bazalwane sikhashana isincane sesawucela ke babe emhlanje ekosukela sokushayela inkonzo ke. Amen basabana. Haleluya. Sicela babe emhlanje engane lokuphambili simsukisa ngale ngoba sifuna kanyana kancane. Mhlawumbe utasikaza phansi. Amathi. Babe emhlanje. Ekhaya elithenia Jesu Kristu uyinkosi. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Babe emhlanje lo, babe Madlopha, ngakamhlanje, ngamadlopha futhi egameni lika Jesu. Siyabingelela bazalwane eholeni ePhiva egameni lenkosi Jesu Kristu. Sibingelela babe namake, sibingelela bazalwane bonke abafundisi bonke labakhona. Nebapostoli labakhona ingcebo nje kaNkulunkulu tonke lithi khona egameni lika Jesu. Nitele ukuthola umukela bazalwane. Nitele ukuthola nje bazalwane ukuthi diveleni ngisekhaya. Njengoba sibona ukuthi lelanga namuhla utovula ibranch nawo kusemthethweni ePhiva yasentabeni yeDuka Jehova kuyabonelela. Sinemukela ngitanda letimhlophe bazalwane ukuthi nitivele lisekhaya egameni lika Jesu. Sibone nje bonke abafundisi abakhona lababuya kubo KZN nabafundisi abakhona lababuya kweJoburg egameni lika Jesu. Bazalwane nje bonke siyabonga uNkulunkulu lokuphephisa bonke abazalwane. Siyabonga ukuthi eMpumalanga bathandzekako ukuthi siyabonga sempe amazulu asehambele kaze lelanga besolo sifisa silangatelela. Ngike ngakhuluma ke ngathi atawuphela emaphupho atawufika lelanga. Aphelile ke emaphupho bazalwane. Sekutawujamba ke lonke efiki. Asathi silotaso ukuthi ukuthi umpostoli bekakhona namama bekakhona. Solo sidina kwabona ku TV njengalapha ku TV kodwa ke namhla sinabo live egameni lika Jesu. Siyabavela ke buhlungu laba banje ke mawashini amakhathi bayawasha. Nalaba banje mhlambe ukuthi bayahlangula. Hayi akusiko lokungakwenza ukuthi ugcine ungakefiki enkonzweni egameni lika Jesu. Yiloko nje bazalwane siyanibukela ngethanda letimhlophe. Siyanithanda futhi siyafisa ukuqhubeka futhi sibe nani. Kungabona kefika incebo kaNkulunkulu banamake. Isitokwazi ukuthi ngabe sesibathola stand bayakha egameni lika Jesu ngoba sifisa ukuhlala nabo nje siqhubeke sibe nabo. Manje tawuhlupha lelanga la kusasa ngoba tawufika ukuthi bagcine bajike babile emuva. Bese sesisala sikhuluma ayibathi abantu abakhona ukukhuluma bathi kumnandi ukuhlangana kodwa ubuhlungu uhlukane egameni lika Jesu. Lokho nje sifisa ukubathandaza ukwazi ukuthi nelanga la kusasa lingaphinde drift kancane libuyele emuva siqhubeke sibe nabo sondleke egameni lika Jesu. Ngoba nokulesitana sikuva nama TV namhla sitokuva live egameni lenkosi bazalwane. Lokho nje bathandaza ukuthi siyanibukela ngithanda letimhlophe egameni lenkosi